ассалому алайкум тамошобинони азиз, бо муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайғом тақдими шумост. бо иқдоми мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бахшида ба 30 солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ва баландбардоштани тарбияи ҳарбӣ ватандӯстии ҷавонон дар варзишгоҳи марказии шаҳри Панҷакент ҳамоиши идона бо гузашти низомӣ баргузор шуд. дар доираи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раҳнамоиҳои муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо ибтикори мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бахшида ба 30 солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар майдони варзишгоҳи марказии шаҳри Панҷакент чорабинии ҳарбӣ варзишӣ таҳти унвони ватанпарвар баргузор шуд. дар ин ҳамоиши омодагии дифои ҳарбӣ ки бо суханронии раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ оғоз шуд, кормандони комиссарияти ҳарбӣ, омӯзгорони фанни дифои ҳарбӣ, устодону донишҷӯёни донишкадаи коллеҷҳо, хонандагони синфҳои болоии муассисаҳои таълимии шаҳр иштирок намуданд. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ба ҷавонон, иштирокчиёни ҳамоиш ва ҳаводорони ин чорабинии ҳарбӣ варзишӣ муроҷиат намуда, аз таваҷҷӯҳи пайвастаи пешвои муаззами миллат ба масъалаи таълиму тарбияи насли наврас ва дастгирии ҷавонон нақши онҳо дар ҳифзи марзу буми кишвар ёдоварӣ намуда, мақсади баргузории чорабинии имрӯзаро парвариши ҳисси ватандӯстӣ, ҳуввияти миллӣ, пешгирии гароиши ҷавонону наврасон ба зуҳуроти номатлуб, терроризму экстремизм, таъассуби динӣ, бегунапарастӣ, ҳидояти онҳо барои адои хидмат ба ватан ва пайвастан ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон унвон карда шуд. иштирокчиёни ҳамоиш маҳорати худро дар сурудани сурудҳои ватандӯстона, сафороӣ ва машқи ҳарбӣ, ҷудосозӣ ва насбу васли қисмҳои автомат, бардоштани гурзҳои 16 килограмма, машқҳо ва бозиҳои гуногуни ҳарбӣ варзишӣ нишон доданд. ба дастаҳои ғолиб дар вазъияти тантанавӣ зери нидои шодбошии иштирокчиён ва ҳаводорони ҳамоиш мукофотҳои таъсиснамудаи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр тақдим карда шуда, дар фарҷом барномаи фарҳангӣ намоиш дода шуд. тамошобинони азиз, барномаро идома медиҳем. яке аз омилҳои муҳими рушди соҳаи кишоварзӣ ва ба даст овардани ҳосили фаровон ба истифодаи техникаи соҳа вобастагии калон дорад. дар шаҳри Панҷакент бо иштироки раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ техникаи соҳаи кишоварзӣ ба хати тайёр гузошта шуд. барои боло бурдани соҳаи иқтисоди мамлакат рушди соҳаи кишоварзӣ нақши муҳим дорад. ин аст ки хоҷагидорон ҳар хита заминро самаранок истифода бурда ба он талош мекунанд то ҳосили баланди маҳсулоти кишоварзӣ ба даст оварда дар баробари беҳсозии сатҳи зиндагии худ, ҳамчунин дар ғанӣ гардидани бозори истеъмолӣ низ саҳм гузоранд. хоҷагидорони шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд низ дар ин самт тадбирҳои заруриро амалӣ намуда, шудгор ва кишти баҳории зироатҳоро мувофиқи нақша ба роҳ мондаанд. бо оғози мавсими кишт, хоҷагидорон техникаҳои соҳавиро аз таъмир бароварда ба хати тайёр гузоштанд. сари вақт ва дар муҳрати оптималӣ гузарондани кишт пеш аз ҳама он вобаста аст ба техникаҳои кишоварзӣ, ки ба ин маънӣ онро дорад, ки натиҷаи заҳмати деҳқон масъулияти механизаторон вобастагӣ дорад. ҳоло дар хоҷагии деҳқонӣ аз он ҷумла сектори кишоварзӣ ва шахсӣ 482 та тракторҳои гуногунтамға, аз он ҷумла 68 дона тракторҳои шудгоркунанда, 414 дона тракторҳои нақлиётӣ, 159 дона ядакҳои тракторӣ, 76 адад мисморҳои тракторӣ ва 23 адад культиваторҳои тракторӣ ва 30 адад комбайнҳо дар ҳолатҳои техникии кишоварзӣ мавҷуд аст. дар доираи як чорабине ки дар шаҳр доир гардид, илова ба омодагии техникаҳо, инчунин намоиши тухмии зироатҳо, ниҳоли дарахтони мевадиҳанда ва ороишӣ, заҳрхимикатҳо ва ғайра низ ба роҳ монда шуда, мутахассисон ба хоҷагидорон ҷиҳати дуруст ба роҳ мондани кишти баҳорӣ ва интихоби
تخمی موافق به اقلیم اینچونین نیحال درختان مشورت ها دادند. با تلاش های مخزراتان خواجگی های دهقانی صاحبای تکنیکی خصوصی کشاورزی قسمت اساسی تکنیکی و ماشین‌آلات خود را به موسم کار آماده قرار دادند. با کمال ممنونیت و با تکیه با هنر و مهارت مخزراتان شهر دهات اظهار می‌نمایم که آنها در پهلوی کشاورزان ایستاده برای سریع وقت و با صفت گذراندن کشتی بهاری و همه امکانات‌ها و کمال کاردانی استفاده نمایند. کشاورزان شهر پنجکند در میدان 13101 هکتار زمین کشتی بهاری را باید به انجام رسانند. طبق نقشه خواجگیداران در مساحت 451 هکتار غلط‌دانگی، 100 هکتار پالیزی، 1880 هکتار سبزوات و 4750 هکتار زراعت خوراک چاروا باید کشت نمایند. در شهر پنجکند 5630 عدد خواجگی های گوناگون دهقانی فعالیت می نماید که سال روان در میدان 451 هکتار کشتی بهاری غلط‌دانگی ها، سبزوات و پالیزی را انجام خواهند داد. در همه 13142 هکتار زمین های قابل کشتی شهر خواجگیداران با استفاده از تجربه پیشقدم و قاعده های اگروتکنیکی از جمله زراعت تکنیکی، کارتوشکا، بادرنگ و پمیدار، سبزی و پیاز لبلبو و جواری و بیده برای خوراک چاروا کشت خواهند کرد. حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته برای رشد ساحه کشاورزی مخصوصاً به گردش کشاورزی برگردانیدن زمین‌های سالها بیکار خوابیده برنامه‌های مخصوص قبول نموده مسئولین را به این عمل موظف می‌گرداند. مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند نیز در همکاری با تشکیلات مؤسسه‌ها و صاحبکاران وطندوست کوشش نموده ایستادند با اجرا نمودن کارهای ساحل مستحکم کنی زمین‌های نو را به گردش واریز ساخته ساکنان را با کار موسمی تامین نمایند. تلاش دهقانان شهر پنجکند به آن روانه گردیده است تا با کشت با صفت زراعت‌ها در فصل بهار اهالی را با سبزوات و غلط‌دانگی همیشه تامین نموده نرخ محصولات کشاورزی را نیز در بازارها به تنظیم درآورند. همچنین از این حساب سطح روزگار خویش را بالا نموده در تامین امنیت عضوخواری مملکت نیز سهم گذارند. فرهاد رحمت، شهر پنجکند، برای برنامه اخبار. مسئله پیشگیری سودا در قد راه و کوچه ها به مشکلات روز تبدیل یافته است. در پرتو سپارش رئیس شهر پنجکند، گروه کاری تحت رهبری معاون رئیس شهر خسرو دستبایزاده از موضع دروازه بخارا تا بازار گلستان با صاحبکاران و تاجرانی که در قد راه و کوچه ها به تجارت مشغول بودند، صحبت و ملاقات ها انجام دادند. به ادامه موضوع توجه نمایید. گروه کاری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند جهت اجرای دستور سفارش‌های رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده تحت رهبری معاون رئیس شهر خسرو دستبایزاده، کارمندان مسئول دستگاه رئیس شهر، نمایندگان ناظرات انداز، خدمات ساختارنشانی، ساختارهای نظارتی و دیگر مسئولین فعالیت خویش را از موضع دروازه بخارای شهر پنجکند آغاز نمودند. آنها با صاحبکاران و تاجران صحبت و ملاقات ها انجام دادند. با آنها تاکید نمودند که واقعا در خیابان مرکزی قد راه و راهروها تجارت در همه گونه شکل منع است. آنها باید این طلبات را قاطعانه رعایت نمایند. همینطور با دستور راهبری گروه کاری برای از بین بردن تجارت سریراهی تدبیرها عملی شدند. مورد ذکر است که در فعالیت گروه کاری سهم کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند خیلی زیاد بود. یکی از موضوعهایی که واقعا هم امروز با مشکلات حرکت آدمان و رفتهای نقلیات مانع ایجاد کرده است، درآمدگاهی نزد بازار مرکزی و راه به سوی محله لبی چشمه می باشد. اینجا گروه کاری با صاحبکاران و تاجران صحبت نمودند. با آنها باری دیگر ماهیت رعایت شدن طلبات قانون‌های سودا و خدمت رسانی را شرح و ایضاح دادند. تاکید کردند که در قد راه کلان نقلیات گذر به تجارت مشغول شدن را قانون قطعاً منع کرده است.
дар ин ҷо баъзе аз соҳибкорону фурӯшандаҳо бо гурӯҳи корӣ баҳсу мунозира карданд. дархост карданд ки барои тиҷорати онҳо ҷойҳои муайянро пешниҳод намоянд. ҳамзамон ин ҷо аксар пештахтаҳо, курсиҳо ва дигар лавозимоте ки тоҷирону фурӯшандаҳо истифода мекарданд тавассути нақлиёт ба дигар ҷой интиқол дода шуд. дар самти хиёбони бо номи устод абу абдулло рӯдакӣ аз мавзеи бозори марказии шаҳр то бозори гулистон низ гурӯҳи корӣ бо соҳибкорону тоҷирон суҳбату мулоқотҳоро анҷом дода онҳоро даъват намуданд ки дар қади роҳу кӯчаҳо ҳеҷ гоҳ ба тиҷорат машғул нашаванд, зеро ин хилофи талаботи қонунгузориҳои ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ки он ҳам ба сифати молу маҳсулот таъсири манфӣ мерасонад. дар навбати худ аз тарафи гурӯҳи корӣ барои аз кӯча бардоштани чунин тарзи тиҷорат пешгирӣ карда шуд ва таъкид шуд ки мин баъд дар хиёбони марказии шаҳри панҷакен роҳравҳои пиёдагардон барои ташкили чунин бозорҳои худсарона роҳ дода намешавад. дар ҷараёни ин санҷиш гурӯҳи корӣ ба ҳолати нигаҳдории нақлиёт дар хиёбони марказии шаҳри панҷакен таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. маълум гардид ки бархе аз ронандагон дидаву дониста қонун қоидаҳои ҳаракат дар роҳҳоро риоя накарда воситаҳои нақлиёти хешро дар ҷойҳое ки пешбинӣ нашудааст мегузоштанд ва бояд дар ин самт масъулин тадбирҳои мушаххас андешанд. муовини раиси шаҳр хосрав дӯстбойзода бори дигар аз роҳбарони масъул қотиёна талаб намуд ки дар самти тозаву зебо нигоҳ доштани хиёбони марказии шаҳри панҷакен хоса аз мавзеи дарвозаи бухоро то бозори гулистон ва дар самти роҳе ки ба самти маҳаллаи лаби чашма мебарад бояд назорати доимӣ ҷорӣ карда шавад ва ҷиҳати пешгирӣ аз савдои кӯчагӣ роҳбарони ташкилоту идораҳои марбута соҳибкорону тоҷирон низ масъул мебошанд. дар доираи чорабиниҳои мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент бахшида ба ҷашни фархондаи рӯзи модар аз тарафи муассисаи давлатии кохи фарҳанги шаҳри панҷакент озмуни гулдухтари моҳир гузаронида шуд. дар доираи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакен ба муносибати рӯзи модар бо иқдоми муассисаи давлатии кохи фарҳанги шаҳри панҷакен озмуни гулдухтари моҳир баргузор гардид. мақсаду мароми ин озмунро ровии ин барнома корманди бахши фарҳанг мағфират раҷабова аз ҷумла чунин шарҳ дод. муассисаи давлатии кохи фарҳанги шаҳри панҷакент тасмим гирифт ки бо мақсади баланд бардоштани мавқеи зан дар ҷомеа, дӯст доштан ва эҳтироми модар, такмили таълиму тарбияи ҷавонон, тарғиби духтарон бо ҳунару ҳунармандӣ, пешгирӣ намудани барҳамхӯрии оилаҳои ҷавон, тарбия намудани ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ озмуни шаҳрии гулдухтарони моҳиро ташкил ва баргузор намояд. мавриди зикр аст ки дар озмуни шаҳри гулдухтари моҳир асосан намояндагон аз донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакен, коллеҷи омӯзгорӣ, коллеҷи тиббӣ, литсеи касбии техникӣ ва дигар корхонаву муассисаҳо ширкат варзиданд. мавриди зикр аст ки барои баргузории озмуни гулдухтари моҳир ширкати нақлиёти мусофиркашонии рахш таксӣ дар шаҳри панҷакен ҳаматарафа мусоидат намуд. дар ҷараёни баргузории ин озмун барандаи он ҳозиринро бо 7 шарти ин озмун ва ҳайати ҳакамон шинос намуд. ҳамин тавр иштирокчиёни озмуни гулдухтари моҳир аз рӯи 7 шарти муқаррар гардида маҳорати хешро нишон доданд. аъзои ҳайати ҳакамон
سروری پایگاهی باسانشناسی پنجکین سرس نورینیسا خدایار و نتیجه های آزمون گلدختری ماهی را جنبست کرد. سپس در یک فضای تنتنوی معاون رئیس شهری پنجکین نقیبی پروینه با غالبان آزمون شهری گلدختری ماهر با افتخار روز مادر سپاسنامه و تحفه های خاطروی تقدیم نمود. در خاتمه این آزمون از طرف اهل فرهنگ برنامه کنسرتی نمایش داده شد. همیشه با وطن بودم تحت این عنوان کتاب نوی شاعر مراد سیدعلی مزاری به نشر رسید. در جمعیت سهمی کشاده مطبعه شهری پنجکین کتاب شاعر مراد سیدعلی مزاری به نشر رسید. کتاب تازه نشر همیشه با وطن بودم نام داشته و در آن شعرهای وطن دوستانه، وصف دیار و دیگر شعرهای کودکانه جای داده شده است. مراد سیدعلی مزاری سنه 2 مارس سال 1951 در دهه مزار شریف جماعت دهاتی لایق شیرعلی به دنیا آمده است. او آموزگار بوده. در ناحیه عبدالرحمن جامع در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 و 95 در سالهای 1971-1975 فعالیت نموده. پس از آن چون متخصص صنعت شناسی در تئاتر خلقی شهری پنجکین به صفت برنده تئاتر کار کرده یک چند نقش آفریده است. سپس سالهای 1980-2000 در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 جماعت دهاتی لایق شیرعلی و سالهای 2000 تا 2020 در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 30 به نام اسماعیل سامانی شهری پنجکین ادای وظیفه نموده است. زیاده از 23 کتاب‌های مراد سیدعلی مزاری در چاپخانه‌های شهرهای دوشنبه، خوجند و پنجکین نشر گشته به دست خوانندگان رسیده. 3 کتاب دیگری او در عرفه نشر می باشد. در 8 کتاب‌های دست جمعی شاعران تاجیک شعرهای او نشر گردیده است. او صاحب تخصص عالی بوده به عنوان اعلاجی معارف و علم تاجیکستان سزاوار گردیده است. ما ز سامان یادگاریم، سبز و خرم چون بهاریم، چشم سوری پاک و تازه همچون موج بیقراریم. تماشابینان عزیز و ارجمند، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به انجام میرسد. تا برنامه‌های نوبتی سلامت و سربلند باشید.